Abusuafo me chiachi obia ma obia kwaba e de baba Grace TV so gidi se twedi ampo nyanko part nti abusua obia ho ye mesre se obekan ho na wa like na wa comment na wa share ama foforo so anya bia hwe me de mi so obaye ti nyame sure na onye so akoma so ade abusua ne nkomo no asem wasi no nya didi sem kra asem mo ya asem wati akoma asem bi ho esi a na ye busa se wiase no kra ne obra na ye ana ye nya ne ntina musa ye breso ane ye ko ni na ne se ababa bi ya osua wo madu achi o Ghana na nti wanya akwanya se onko akontum ama hodo so onko to adisua so sabi okodu eda wonya akwanya so onkodu ama hodo so nkosua de no odu man no so a en wo twa hwe aye nyame dia 2 days time ofri Ghana aye okodu na waye nyame dia sabre no ama but aye kwanti a wonya akwanya so otu kwan na akosua de no anamusa. It's a very sad story ye besre nyame busuafo ina ya akọ yasisi nyame na chire omo no no mfa aba no kra ensi. So this is the whole story. Aba ye kana se busua ye friend Mercy Yaba Bredu na Mercy Yaba Bredu ofri Achimtafo ya ewo ebuakwa no of mention no mo ewo Eastern region ho na ye nua bai efri ho na o hye nsu ko ase na busuafo na ho hye ase kakra na o hye ase ho sua de na on say san patem we efri ko bi osiem nyame ya adom nya akonya eko osiem Savior Senior High School ye wa Achim osiem on the Savior gidi for asafo na ho no mo ento aso school nim patem we yi pa nim se oba osiem a ba gidi for asafo na ade a mo mfa ni agokra o mo dos mo som ewo asafo no ye nti o mo Senior High School ho and you aba nfra Achimtafo eko bi ho. Let's not forget say Achimtafo and afi osiem o mo nyina wa bu akwa north mention no mo ewo the Eastern region nti kakra okonya akwanya kosua de ewo Savior Senior High School free bro see 2017 onya admission ho sua de 2020 and Yankopon twedi ampo basa ya na owie Savior Senior High School and am say the wo masua wa ni mu ore ne ho sua de nti onya akwanya se onkonko to na disua so ya onya akwanya ko University of Education Winneba suapon e wo Winneba man mafutu ekosua de no ko ye na wo masua wa ni mu nti brofo kasa English and okosua ye ya kakra afin pimienu ene aduonu nan mu ene osua de nyina wie na nam se woni mu ade no brand ho asente abusua ebra ba ni fo nyina etwa gu na wo sua de no a onya akwanya ebedi adesuafo esua brofo nyina nim se vice president edema English Students Association na abusua nyame ya adom wie suapon so opase yie first class tinese na wo de mo wani mu pa de we na kakra nyame bie kwan ma no a ye nua ba ya meka na asemi onya akwanya se onkosua de wo abrochiri na bra onya akwanya no onya scholarship na hodo mienu baako America abrochiri na baako nso China abrochiri. That's report ya gada na ohwe mu na no so da bi China no press work ti na wo se busuafo ina tana chi no mo boa bibia se obi betu kwan a ye nkrata na ye fa na ye boa sika no se de bibia be asomdwe we credit nyame China the scholarship international kasam ncha dan ha kensa but busuafo chere se ebra ba se obekọ China no obi na tana chi mo ko hospitals a do bi a so ko ye medicals ehwe se o tukwa wo fra busuafo nchen na koma no se bi se o si homo bibia si so bibia e kama nyame adom o ko hospital ko ye sa search ni na ko ye sa medical check up ni na bibia ye okay na no dwo de ya 24th of August 2026 and breakthrough say you about Mercy Yaba Bredu otufi Ghana lokopie mo China Richmond say the nim Ghana obi tukwa abusuafo ko jano woni omu na di nkra fefe aba antena wie mu hyemu otena wie mu hyemu ko report abusuafo de ama ye nche betie abusuafo asema maka otena wie mu hyemu ko abusuafo kyerɛ sɛ ofrɛ mo video call so nyame adom wie mu hyemu afi na atunti nyame adom ko kodura obɛfrɛ mo na omu nyina akasa na omadi ko na bibia ya so nti abusuafo de mo so mo twɛn sɛ omo de hyɛ na wakoduru omo atwɛn ya omo antena nka na ebeto dwa sɛ ebra wie mu hyemu to free Ghana ha de ofrɛ abusuafo na mo kasa wie no omo ti wie mu hyemu no mu na ye nua ba Mercy Yaba Bredu ehya ase ka sɛ nakoma ye ne ya as we feel some form of heart pains bibra na omo ti wie mu hyemu no mu no nti kakra saa na omo atene tu no ye nua ba ya omo se free wie mu hyemu no mu o se obi ba bedu saa obi aya ade na o se bo na ba so se bia aware kwa na wanya abodi ni ade a o se ba na ye de flowers being feeling be bro congratulations on bibisa you got it to asa the report say ebra you mu hyemu no omo kodu ye na ye nua ba esi o see amount for the flowers eba o you are welcome to China na ade na ena ababa na etwahwe o e kwan o twahwe na e wawa ase nti odwen ho a wonti ase
Tell nipa mra won so no tam no and they call hospital here. On go do hospital doctor for abro food na so ya obi e na from dey say be ya oba be nyankwa e be nya ahoden so busia doctor for abro food na so obi e dey oba ya so seven owo kwade yan kwantimi nti yenu aba mesi aba broti oye nyame dia ho a ya wantimi enyankwa nti na say ofiri yom hyensi ye no a report agada omo de flowers no e ma no na otwahwe eno ano no ko no kwa wan hye dem hu mu yi ti abusuafo do so mo Ghana ha e twen say I mean okase odu obefre ti ni aba akọ okase ne ma me no say omo nte ne kan ti omo friend number no omo friend number na obi am pick. But I'm more fair obi am pick no. I'm not doing say on say according to what's na flight mo to abre ebi our down sorry obe from. So I'm mo twen mo ha no say the number na frɛ omo twice. Omo frɛ back. Na obi na afrɛ say I did not go for a video call. I will pick a video na abrofo a doctor for na Cheshire hospital. Ya am so many aban da ho. Ade ya amuni aban ebedu China ko ni mo no. Why nyame dia went me anyankwa. Abusia it's a very sad story. Yeah, it's ewo achim tafo yeni abaye friends and mercy ababredo we abusuafo na kasa ho yen ko tie abusuafo na sem kakra omya to dia mare ba e beto ye bo ase nya say di komo na nyame fa obo na kan si na dan komo na yisem yen fa risi enso twedi akona kopo yen ko tie kakra abusuafo na sem omya to dia mare e ba e beto aso mana abusua e display no hwa ye e wonya mame o ya ba yo a nka okwa 24 years 24 years yo hey okusia ade na nka wabeye obusua ni tin na kofi antota e sabacho weka sakaka ya usa mi nyana wo mi ano masa somebody and service e wo ni ba nti alternative is pepe na your one of friends we really service nti wo ba fi yes we ni just so ba in 3 days time no siko me ni abusuafo meeting kakra yes we dey train meeting so ba na so ba nyina ne say nyame ayadom apply for scholarship nti densa aka nti yemboa no na ontumi nya den enko na my sister mpo say oh na wo ye bibi say na de dada sa na wa ye ni bibi anyame ayado ni nyina farmer nti na e wo say okonam si aha o mai mu de wa ni mu yes wo ye o service adwuma den nti my sister mo bosia kra umpema no na onko to one school so e wa outside ti Monday another 4 days ya na ye nyina e de ne call court the plane to around 1:30 p.m. ye de ne call yo ye ne nyema nyina menua na nyare hwenya no even Thursday you cross Anko hospital ko check in the kidney ni liver ni bibia you all right menua na nyare o ne we ti e de ne do airport onu anu ye di bibia even plane to ye mpo ofre video call no si odua ade achi mi nue ye du mi hwe so be from friend and am say there be ma me frɛ mi nue me frɛ ye ne bomba ko amfa am say ai bia ye stress enti oda sorry obe frɛ me wo ha na mi hu tu miss call ne number no me frɛ ya obi dia to video kwa abrofo etwa ne hu ehia be 50 etwa ne hu ehia machines ejina ne so say na koma me say what na koma sen obi a wo ko check ni kidney liver ni bia yo okay na mesi akoma sen ibia nyena musi plane eno twahwe ye nti we de yesremu mesi nye ni paketo wa somwi ni ba wa somwati onimade mpenifu ekuku dam brilliant this onimade nkasa bebi obedu bi okasa onimade nti yesremu asin Mu vice president na ya mesi bredu nie mu hweno understand bibia ma mu sremu sevia ni sremu kwan bia mi nua ni befa so ba bedu ni akwa no eno na ye hwehwe ye sremu mu aye wate mu aye no bedu ma mu edamase abusia enti ye ni aba mesi aba bredu na busua fie e na otese bena e koso ho a chese me ho kwa ya me emo ya abusuafo ntime nyo mo hwe omo de omo so omo twen because omo akogya na kwan wie otena we machine to na afre video call oh afre na ye to ntu de kodura me frem ya omo na twen se nyame adom ga sempa se ya ba fie omo be som na omo ni age omo antene nka onim se wakodura bi a wada kakra tie na ye mfre ne nhwe se akwa akoti se ya e ko frɛ ya brofo e ko frɛ ya starting kwa obi am peke e tre e frɛ back na ye peke ya
abrofo na etwa ehia omo tena yemi abeso ade ya we twa hwe aye nyame dia but awo sam ne se busuafo so kire se saa bre no a na omo gya ne kwan na se obo free Ghana akọ omo ko ye check up bia o so omo ye bia kidney o na koma o se akoma si bo blood pressure bibia omo check yeah enye se omo check no once omo check no countless times abusua ebre omo check ye so a doctor for si bibia ye okay hwe ha omo de hye no bibia ha omo nua ba no enti ase e ma no hwe omo so kakra se ade yesu ya checking on some few days yes say because omo checking the 3 months na 2 months and na 1 month people omo checking there bro be ko na mu no omo checking yeah doctor for si bibia ye okay enti ba ne say ena prekope yes what na we ebusu no mu a se na koma eye ne ya osi free we ebusu no mu na ye de be na baso a prekope we twa hwe aye nyame tie enti ebusu afọ de ensem bebre ena mo bisa questions bebre ena mo bisa ya chese mo ya pa enti ukwa achim tafo a abawo se mo esi wokoro no ye enti de nchiremu abeso mo ebusu afọ ntimi ntena ababa yi maame ni over 24 years ye nchiremu yi oye young lady me nu aketu akra 24 years ya chese a bright future ahead of her because report ebusu afọ kan say baby okọ school bia enti mo dissertation ko echeche baby a okọ school bia no enam se ne modemo wanimu no bre ne ho ase na ore ne ho sua de enti a teacher for obi bia da ono ne benya nkita obi apena asem obi obeba ni bia agi ne tum ena nyame de kani se ye di dipanim ahoɔden adon nti baby obenya akwanya akobia otimi di dom wanim eno nti na me sha ase ka se empo ko University of Education when you ba report ya gada kire se na on na Association of English Students no adesua for esua brofo no on na ye omo vice president yeah no ye a vice president or want to na from the e ka ho bi e ma adesua for omo interest omo welfare na or champion na akoba say abusua sebo for pa ya abusua won da so say nka waba yi kwa ba na da achi bi o de emfaso ya wakonya wo so hu na wakonya abadum abusua yi na abusua ti omo breso aba ena so hwe fofi antwata do wadware aba mo ntie ni abai wa yi nyame de ant emoya she's just 24 years ya ye nim de ka oba ba ye dachi ye nim emfaso anka oman Ghana ebinya won so ya na 24 taika asem bi se obregu eya bibia no eku ne ha adwen se obregu abusua hwese maame no ma wo abofra tete no afamu KG akọ primary DHS akọ to aso Savior Senior High School achim osiem ofiri ho anso no a osan akọ to aso e wo University of Education Winneba enya first class e wo si apom so kwa vice president of the English Student Association abusua boka ahwe no e onim sa afi na nkeja omo so besere na yeni abia ma abusua ahwe ma amani papa nso amomse etitu na de senior na ha adwen sem ni bi ho isi a odwen ho a onti ase but oka se odwen ho bisa ansem anso a na e kan akọ ese oni nyame ko twemanso nyankopon so yentimi ne twemanso enti na se de besi bi e be ka se it is well nemo ye besere se nyame na hu abusua form obo o chire abusua re na won hye yeni aba ne maame ene adofo nyina den enye no nko a afa ye besere se twedi ampo nyankopon ono wan hye abusua na mu yakoye Christopher de be ka ne se bibia ye nyame asem enti ade nyina mu ye mfa se da mane se nyame se ono amoa na omma na nyimo nyam na adi ewa abusua fo so nanso ye besere nem saade ye se nyame se aya omma ne mpare ye sansensem no emu o ya pa na nam se okonko den bia bi okọ school ko so ade bia nti sabre school how do okọ ina o ma ba ye obia e pay tribute to her enti maka also called Savior Senior High School ya ewo achim siem ye we bo corner of mention no o we 2020 na sabre Savior Senior High School for omo edibbe kakra ba abonte na daso no ya omo nyina kire se omo nua ba prekope omo leader sabre 2020 and we 2020 year group no VSS so that's in check one we secondary school senior high school omo kire se call to glory on arrival in China for further studies 25th August 2026 no so omo di areho omo se nyame na nyine kra e ma ne be papa ntanti we ye Savior Senior High School for omo edian no afenya no nko amadika ka cho so UCC and as University of Education Winneba na Association of English Students no na omo vice president and you omo aba ya omo adom tribute aba especially nyame na anya aba ye kra e ma ne be papa ntanti so on your screen is a tribute from the University of Education Winneba Department of English Education Association of Students of English now so say Ascents in the Department of English Education, UEW, deeply mourn the untimely passing
of our beloved pastor and as omu di areho sans ye nua ba ye enkan na we disua ni was our department or omu di areho tin so pa na mche say we extend our heartfelt condolences to her family, friends and loved ones. Na say abusuafo ye nua ba abusuafo afei adofo namfo ene obi biara ya ye nua ba iwo aka no na atin sumu omo so say nyame na hye nyina ye den na o chi nyina ere ena mo wi omo ka say may her gentle soul rest in perfect peace. Abusua asem ni mo ya and so ye ka ko say ye sere nyame twedi ampon ba say ya dom your boss ro ni asasena say ono amre mu na omo boy ho ban na omo ye ni ye nkwa na me ade ye mpre wawo ne mpatuwo de nyame na hu ye mo bo na onye frem na omo ye nte ye ber so aba cause akoda ye wasua de na bra bo nyina wa ante so aba bia ena hwede si abusuafo abɔ no ho ka hwe no a wante so ababia na hwede asi ɛsɛ nyame sɛ du baabi nyame na apɛ na ɛnyɛ wo sɛ bɛsɛ sɛ du baabi ɔkɛse ɔmakuru ase ɛmpare na ɔmmɔ yɛ ho ban ɔtie so na abusuafo so a ɔmakuno sɛ sɛ ɛyɛ nsɛm bebree ɔde di akyire de bepia fam ababia ɛde bɛso mo but mɛsɛ nyina yɛ awofo titiro ma menom ɛyɛ amunima mo ma wate ma menom ne yɛ papa nom mo yɛ nima yɛ ma na ɔsɛefo ne nam sɛ obewia na wakum na wasɛe history of Basa, you bring young calling animals. What you ever say? Yeah, Abibia, you ever said you be a man of the me and sa. Na ye 2 pound ye call by now, or bonnet 2 pound, no castle be an energy one, and you'll be an energy home. Or bonnet call by from, and you'll be an okay about it. So, just swing at me. And make to me good to me now, something I mean answer by a swap. Or call the or near Becco. And so to me, party, continue, and young come that's all jibber. Now share within the covenant was here corner mu ye kweka se yeton fie e wo atwema ya be a 4-bedroom house ba ko ye master bedroom afere na aka no a single room self contained when you ho Mr. One Temper no of your number no afre na kasa na pipia ayasum ji sanso na make am for the amount it's a better grace financial services Ghana for more America and the Canada insurance company papa the financial company papa o do no ho bata no achina ko obinya mfaso ho ntro okọ ho ne amane mu a omunyuma omo for sika nwane dia and a better grace financial services to me so and then me mama dina question na to answer hini ehire kotokwane brain po na here mama dina only go far by it my better grace ne nkasa abeto no boss cheche macho o don see sika na ko pension e ko boss o hia sika o betam sika boom the amount ye tax free and the brown no see sika na so how ne amane bi ba no nti wuntimi nya dwuma bi ma bi bia ha o me so mu no ma hwe akopim so be nya me dia no ma hwe o ma so akopim so ma bi wi pon and as a college umpere Ghana for more American Canada. Ebi only American na Canada bi. Oh, my for us now, but oh, one crata. Usef at us on a better grace to one. If I'm not buying Madana Casawati, was no was such a match. Nabi Pia, I ask you, Yami who are no more home by or in a radius Christianity. Amen. I was here, Repemi Visha, Macau. Then the company. Bye bye. Your perfume near my degree home my own yisha. Nani any je woman say perfumes never show her no. So ban when you whom be a whole tester. And the way you showcase is so high. I can't test her nature saying yes, I don't know about Batono. Unim the way I let's see now. Aha, bow shake the way amber glue ho. So shake Yamaonia now she and us when you home. Now I see your near money dear.